leli la petrol Msang ongakho petrol upetrol kanjani utshani ubulula kabi umsebenzi no sengiyasho ukuthi umuntu owenza lento ke mhlambe wenza into esike siyibona emafonini ukuthi uhambise yabo petrol kanje uzumlilo into eniyenza le esebenzini leyo Adi ukuthi ulandele indlela petrol kuyacaca ngoba sazi ngoba manje hayi amahata ayeza ukuthi kubu kanjani ukuyeka ngoba mina ngisafocus kulokhu kwakithi baphila udalo bapholoba 55 cha la bawabhakile phela khona ngeke phela ube yilunda edifuna ngathi ngajabula ebashwe corona ngajabula wasile umuntu iqaqa hayi umdlalo wona ayusabonga mafethu kuvela ingane zakwethu kukhulu hey manje ngiyangithusa namanje indlela kwenzeka ngayo ngathi umncwabo wami mina ngikhona kodwa ngiyaphila umncwabo wami hayi khona kufa lento engehlela kodwa isibonga mfethu uthi nivele ngane zakwethu ukhalisana ngiyazi emamashini nisancinga ukuyoperforma eMalawi athina ngingayi performance anikwazi ukuba khona kodwa mase konakele ngoba khona kuyiqondane la ngaphela khona uma ukuthi nje phela umuntu ekhulunywa phansi kodwa kuyiqondane la awuhlalele ungasho sonke lesikhathi ayi sibona ukuthi impilo ikhona but okubalekile ngoba okusuke kushile kuyakwazi ukuthi kuphesheke impilo mayisekhona akunjalo phela ngaphesheya hayi mina ngathathela iflag kuphela usuyikhethela manje awuselona iflag akhisela umuzi okunye niyeyisa seyisa kanjani mfethu umuntu engathi eshelwe awuselona ibhingu awuselona ibhingu awusonisangoma ngokusha kwezindlu nje awuselutho ukukhamba sibonile mani kodwa abantu abangifisayo njalo wemthandeni yangizawuba ngithatha le beef master lemitha lapha isisuthi ngaphola ngokweyisa yabo ayisa kanjani mama nathumisa imoto siphelele nibe nihambele right okunye ngiyabona iculo belichazekile lapho bekufika umthandeni SK ehamba nabanye abaculi bafika ngokuhlukahlukana behamba noGay nezinye insizwa bafika noSaliwa bafika noGqezile akhona kamanye amavidiyo kavelile kufika nabanye abaculi nabanye nje osaziwayo abalaphana eThekwini no-Ayanda Ntanzi ade bekhona nje so balokhu bevela-ke abantu still kuzokhalisana-ke nechunu kule nto-ke embi eyisehlo eyenzakalile laphana eMbumbulu kweminye yemizi ebhekwe amanye amakhosikazi akhe laphana-ke kwaMchunu kwandisiceke lokho ukuba nemizi kababa wakho eminingi lapha ukwandisa igceke ukukhuliseke umndeni bengamahlaya yodwa-ke laphana between-ke ungizwe yena SK uyazi-ke laphana-ke SK uyayibhokela nje noma kuthiwa isimo serious nje unayo talent elele ukuthi yena athole intuba yokuthi ancokole isimo singabi monco singabi manzozwana kuhlekwe kube kuhle kakhulu ukwesekwa lokho kuthola ungizwe-ke into-ke vele ke ibilindelekile niyazi ungizwe uwumuntu wabantu uwumuntu osebantwini beside-ke ezinye izinto-ke esiyikhulume ngayo ungizwe mhlawumbe bese ngekho happy ngakhona uma yenza izinto kodwa kuwumuntu wabantu sebantwini uvocal kakhulu uyayikhulumela uma kunama-topic ama-topic ajulile into uyibeka njengoba injalo akafihli ukuthi wena uzofila kanjani ukhuluma lokho kusuke kusenhlizweni yakhe ngaleso sikhathi aveze umbono wakhe ngobunjalo bawo siphinde sibonge laphana-ke kungizwe ukuthi yena umama basekhaya amakhosikazi akhe sibonge nje intobeko anayo nobumbano alikhombisayo phakathi kwabantu nalokho abakwenzayo ukuthi yena
behloniphe ngoba niyazi isikhathini samanje kunzima. Abanye abantu bayiphelela iy'mpilo zabo abasenandaba nanokugcina nje okungamasiko onyalo okuncane kodwa siyakubona lokho abakuvezayo bekukhombisa ukuthi ichunu uwubaba wekhaya, uwubaba oqotho ey'nganeni nasebantwaneni. Asuke ekwenza nje online, usuke ekwenza njengoba usuke ey'philela isiyena ngendlela yakhe kodwa nje uwubaba nje ekhaya oqotho ngempela-ke ohlonishwayo. Futhi-ke akhona-ke amakhosikazi akhe wonke ekhaya uhlale emphasize uNgizwe lokho ekugcizelela ukuthi akekho noyedwa owake wahamba. So niyazi ukuthi uNgizwe uma esekhuluma leyo ndaba leyo usuke engasathandi, usuke esephatheke kabi, usuke esethintekile emoyeni, usuke engasekho mnandi uma kuthintwa-ke udaba labafazi nanokuthi bahambe. Ngiyaye ngimbone nimuzwe njalo naku-podcast elokhu eyithintathinta leyo ndaba leyo engafuni ukudlula kuyona. Kodwa-ke bezokhu befikile abantu bezomkhalisa uNgizwe-ke ngomuzwa wakhe. Akuphelile-ke kodwa-ke sizobheka iso-ke sibone ukuthi ena-ke ikuphi esizokuthola ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe sizokwazi ukuthi sibuye kwi-channel sizonibikela ngakho njengoba nibabona-ke nobani nobani bebabikela-ke abantu-ke kodwa-ke kusho ukuthi siyoqhubeka sinibekela ngokuzayo.